ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ स्ट्राइक तौरीबा डॉक्टर सिंह मथौदा हंजिंद्रगदी एक्शन लौरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे अमरोमदा खोंजंग मखा ताना चथकीगनी हाइना डॉक्टर सिंह ना फोंदोरकली संगोम पुथोकना बथादकीबा लुपा करोड़ 19 लाना सिजिन्ना थोखरे हाइना एमएलए के रंजित ना फोंदोखरे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ओइना चथगे हाइना चीफ मिनिस्टर ना पाउखुम पीरी नागालैंड की कोहिमा दलाइबा माउ कैथेल मैना तुमना चाख्रे हाइरी मथंग सेनबा सही की मनुंगदा फौवान गनी हाइना मिनिस्टर सुशील द्रोना फोंदोखरे कोसेम की चेयरमैन हापगी लेंगा की ऑर्डर हाईकोर्ट ना कखरे एक्सीडेंट द लैखिद्रब सिंगी इमुंग दा आर के इमोना लुपा लिसिंग यांखै तेंपांख्रे हाइरी नोंगानबा मिहात्ता चेनाबा मोसेस गोनमई जेल योख्रे अमदी सिंखै सिंगदगी इसिंग पीतुना इम्फाल इसिंग वालहंदना बहोटनारी हाइना मिनिस्टर सुसिंद्रो न फोंदोखरे लेंगांग न पीरे हाइरबसु इसिंग फंगदबगी वकत लेप्ट्री हाइना एमएलए के रंजित ना फोंदोकली खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज़ पेपर रीडिंग ताबिरिबा सिंगबु पुष्पारानी लाइसुमना तराम नोक्सरी ngasi lamtagi mapanipan by Englishing ani kungahumdoi February gi tarik kunganipan leba bokpa numit asigi maruoiba pausing miyamda sandokna pijari Health Services ki makhada leriba Dr. Singh gi Association na tongan ba demand sing tauraduna thabak lepagi khongjang sangsin khibadagi miyamna chauna awaba mayoknari maram asina strike tauriba Dr. Singh asina mathauda hanjindrabadi Essential Service एक की मखादा लौखटफम थोकपा थबक लौखटलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोखरे हौजिक चथरिबा असेंबली सेशन असिदा तोंगान बा ओपोजिशन मेंबर सिंगना पुखलखिबा हेल्थ कमरी लेनबा कट मोशन सिंगी पाउखुम पीरदुना चीफ मिनिस्टर ना हाई डॉक्टर सिंह तालिबा डिमांड असिदा लेंगाक असिनसु मतम सांगना येंगदुना लैरखिबनी लोइनना कदाई फाउबा पीबा याबगे हाइबा कुपना खनरिबनी अदुम ओइनमक Essential Service ता लैरिबा डॉक्टर सिंह असिना थबक लेपखिबदगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंह याउना तोंगान बा अना लायेंग संगसिंग थोंगलोन खिबा अमदी मथौ निंगथिना तौरक्तबना मियामदा चाउना अवापा मायोकना हल्ले मरम असिना मथौदा हंजिंदबा डॉक्टर सिंह की मथक्ता चपचाबा एक्शन लौखटलगनी लोइनना मियामगिदी अवात पलेहंदनबगीदमक दिल्ली वेजेस ता डॉक्टर सिंह नेकपा नत्रगना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदगी नेकपा नत्रगा पैरामिलिटरी की डॉक्टर सिंह नेकलगा अनालायंग संगसिंग असि हंगहननबा होनरगनी हाइखी चैरक असिदा मणिपुर लेंगा की हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर के.एस. शशि कुमार मंगांगनासु ऑर्डर अमा थोक्तुना स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता लैरिबा पाव असि मखाताना फिजरी अना लायंग संगसिंगी ओपीडी लेबोरेटरी इमरजेंसी न सिंगबा हेल्थ केयर सर्विसिंग हानागुम मपुंग फाना हंगहननबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी सीएमओ मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमदी मेडिकल ऑफिसर सिंगना खंगहनख्रे करिगुंबा हंगलमदबा थोगलबदी मरी लेनबा सिंगी मथक्ता लौखटफम थोकपा एक्शन लौखटलगनी लोइनना मदुगी चपचाबा रिपोर्ट सिंग हेल्थ डायरेक्टोरेट ngasi nungthil pung 3 phawbagi manungda pikhalakadabani hainasu khanghanki ngarangi assembly session asida kat motion pukhaladuna congress ki
MLA Kangujam Ranjitna hai Manipurda Lanai hospital sing lepalaitana hengalakli masigi sumathakta district khudingmaki ana layeng sangsing masing thingamdana laidi hairiba ana layeng sangsing asidagi puthokliba biomedical waste sing adu matau karamna loisinbage haiba kumnai yengsinduna mathau tabasing paikhatpa changi loinana Manipurdagi puthokliba chinjak sing asisu chemical fertilizer sisinabagi chang yamna wangliba sisu hanthahanaraba thaurang paikhatpa tangai fade masida sunatana mapandagi pusilakliba chinjak sing asida kari chemical yaubage hakchang sokningai oibra amasung machi oiba chinjak yauribra haibadu kupnai yengsinba changi amaromda Manipur lenga ki makhada chalaiba khwadigi chawba hospital oiriba Jamnista leriba staff sing asi ayambada daily wages ta nek pangakta oiba maramna mathau tawbada khudongchadaba kaya mayoknai masigi su mathakta makoina phangliba senpham sing asi nomada lupa chaniga yankhaidagi chaniga marifu phawbadamak oiba maramna imung manung pujariba sing asida hena awaba oiri haiki Diman adu khanabagi pakhum piraduna Manipur lenga ki health minister Dr. Sapam Ranjana hai malemgi oina COVID laichet lakraba matungda hakselda thamba mayon asi yamna hongkhre masi khangna lamdam asigi haksel kanglongi lamda thabak tawribasing asinasu kupna chatpa mathau tai lamdam asigi oina biomedical waste dispose tawbagi matang asi pollution control board nasu akanba mityang sanglibani Manipurgi oina sijo hospital da kaman biomedical waste ama chalairi masida Lanaigi amadi lenga ki hospital ayambagi biomedical waste sing mai thaduna manghalli RIMS amadi Jamninski oinadi masagi oiba tonganba incinerator thamduna mapung phana chalaire amaromda common biomedical waste treatment plant asi kilometer humbudraga mangagi radius ta amadagi hena laiba yaroi haina biomedical waste rule 2016 na Palli Maramasina atay atopa plan ama lingkhatpada khudongchadaba lay Jingi district singi oinadi polam sing asi dispose tawbagi akhanaba kanglonsu laijari haiki amaromda Manipurgi mapandagi chinjak pusilakliba asida hu chenba polam yaudaba amadi pamdaba thaudok sing thohandanaba miyamgi hakselgi yenglaga matamgi oiba sample check tawbagi thabaksu lepalaitana sathari haibana singba wafam sing phongdokhi Nakal amaromda Manipur Health Services ki Dr. Singna taliba demand sing asi pifam thoi maram sai haina Laingak asida yauriba MLA Minister Sada Mabudrana recommend tawkraba phawba assembly da amadi cabinet ta pukhatuna khanadriba si laibakthibani kariguma demand sing asi pidrabadi makhataba khongjang adumak leptana sathakigani haidi All Manipur Health Services Doctors Association MMISSDA gi General Secretary Dr. Loli P. Mauna Phongdokre Hiram asigi matang dangarang Major Khulda leiba Manipur Press Club ta pangthokiba paumisinga unabada mahangna hai lamdam asigi athapalam amadi chingya tamya chinba thungna kathokpaga loinana achoba thodang lauribani masida essential service ki namada Dr. Singbu lana sijinabasi yaningde haiki National Program for Dairy Development gi makhada kumja lising ani taraga taretagi lising ani kungani thoi phawbugi oina Manipurda dairy chawkhat hanana bagi damak pitharakhiba lupa crore taragani pan lakh humbudraga mathoi lising marifuga mathoi gi senfam lana sijina khre haibagi wathok house da committee semlaga thigalhan se haina Congress ki MLA Kangujam Ranjitna pukhalakhiba wafam leingak na yakhidre House Committee gi mahutta departmental inquiry ama chatharaba matungda tha amagi manungda report speaker gi khuthangda pikhalakpa haina lepna khre hairi Manipur Legislative Assembly da Animal Husbandry and Veterinary including dairy farming gi demand khanabada MLA Kangujam Ranjitna
policy kat pukhaladuna hariba program asigi implementing agency oiriba Manipur Milk Producer Cooperative Union da program asigi makada lupa crore kuntra lakh taraga taret lising maripuga mangagi senpam approve tawrakpagi manungda ahanba phase da lupa crore mapan lakh taraga nipan lising marifu amasung ani shuba phase da lupa crore taraga mari lakh tara lising maubudraga mathoigi manungda sanction tawrakiba lupa crore mapan lakh yankhaiga humdoi lising kaithoki lamdam asigi lairik laisu hairaba thabak phangdriba naha mayam ama haujikshu sa san yoktuna masana masabu thabak pijaduna hotnaribani loinana pitharakliba senpham asigi kanabasing beneficiary oriba laumi singda pithaduna pothok hena puthoknaba wafamda program asi paikhalakpani adubu asigumlaba senpham sing asibu lana sisinnakhriba haibagi chingnaba lay Haukiba February 3 da chathakiba session asigi wahang pakhumda hangkiba star question amada Manipur Milk Producer Cooperative Union gi audit tawbra haina hangbada tawi haduna minister na phongdokkiba laiki adubu wafam adu house da officer kharana lana phongdokbra haina hangbada su madugumba laite haina minister na khumkiba laiki Amaromda Union asigi Managing Director khanbagi matangda Union gi Board of Director gi maraktagi yanaba yanadaba wafam laki loinana Board of Director kharana ayaba piduna hablakkiba Managing Director ama kumjalising ani taraganipan gi March 12 da Register Cooperative Society na thokpa order amana miyoi adu MD oiba yaroi haina phongdokkiba laiki loinana hariba miyoi aduna MD oina matam adudagi hauraga kumjalising ani kungi June 30 phawba MD oina puraga yamlaba senpham asi lana sijinnakibana wathok asi House Committee ama semlaga thigalhansi haiki loinana field da chatlaga yengsiluba matamdasu asoiba mayam ama thengnarakhi loinana san leinanaba laumisingda kapham thokpa senpham Kaptabana chingba wathok kaya lakpana wafam asi House Committee da thigalhan bachumgani haina wafam thamki MLA Ranjit ki wafam adugi paukhum piraduna Veterinary and Animal Husbandry ki Minister Kasim Basumna hai NDDP gi makhada thadarakli basenpham asi lana sizinnaramgani haiba thajade hariba scheme asi Milk Union na implementing agency oibani amasung veterinary department na nodal department oina yengsinbani Milk Union asi cooperative society gi makhada leibana masigi board of directors na ayaba pidana managing director na sel lokthokpa yabanate loinana union gi managing director hapagi matangda yagani yaroi haiba wafam kya thoglakhi haiki adubu watho asi House Committee da thigalhanbagi mahutta Departmental Inquiry oina sathajage haiki wafam adu taraba tungda MLA Ranjit na lana lauthokhiba senpham adu miyamgi oibana amasung wafam asi House yaurabana House Committee ama semlaga thigalhansi haiki adubu Veterinary Minister na wafam asi Departmental Inquiry oina sathananaba amuka hanna hairakpada MLA Ranjit na yakhide MLA Ranjit ki wafam adu tara batungda Chief Minister N Birena haugatladuna Congress ki MLA na pukhalagli bawafam asi miyamgi lanthum mangba yaroi haibagi interest ani adubu minister amasung member gi marakta pau phauna bawatpagi mami ama ui Manipur da societies cooperation na singba mayam asina Manipur asi pau asi makhatana pijari
ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯆꯦꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯄꯤꯗꯦ ꯁꯦꯜ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯀꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯜꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯐꯪꯂꯣꯏꯗꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯂꯥꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯗꯤꯠꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯈꯠꯄꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ MLA ꯀꯥꯡꯕꯨꯖꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯌꯥꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯤꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯊꯤꯒꯠꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ MLA ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯍꯣꯡꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ MLA ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 12ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ MLA ꯔꯟꯖꯤꯠꯁꯨ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 134,535,033ꯀꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥ ꯊꯤꯕꯣꯃꯩꯒꯤ ꯕꯦꯊꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯎ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 5 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯩ ꯀꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯤꯟꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯥꯌꯔ ꯇꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ 5 ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯩ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯐꯝ 100ꯒꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ RCC ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯁꯦꯟꯗꯜ ꯎꯄꯥꯛꯅ ꯁꯥꯕ ꯇꯦꯕꯜ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯩꯅ ꯊꯨꯅ ꯋꯥꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯩ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯋꯥꯏꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 7 ꯇꯥꯕ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯎ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯎ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ AK ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕ IMꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯤꯂꯣꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯣꯁꯦꯁ ꯒꯣꯟꯃꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ
ꯐꯥꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯒꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯆꯉꯧꯕꯨꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ A.K. ꯂꯥꯟꯉꯝꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ꯫ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯑꯣꯖꯤꯠꯄꯨ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 13ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯤꯡꯉꯥꯕꯝ ꯁꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤꯚ ꯃꯦꯔꯤꯠꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯀꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯆꯤꯡꯉꯥꯕꯝ ꯁꯔꯠꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯟꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 12ꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯔꯠꯄꯨ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯦꯄꯨꯇꯦꯁꯟ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯧꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ 19ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯔꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 3ꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 13ꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯑꯣꯖꯤꯠꯄꯨ ꯆꯍꯤ 3ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯄꯨꯇꯦꯁꯟꯗ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯡꯅꯔꯗꯨꯅ ꯁꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯇ ꯔꯤꯠ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯨꯒꯔ ꯀꯦꯖꯤ 1 ꯄꯨꯔꯝꯕ MD ꯔꯀꯤꯕꯨꯔ ꯔꯍꯃꯟ ꯆꯍꯤ 33 ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ 2022ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 18ꯗ ꯈꯧꯄꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯣꯡꯁꯥꯏ ꯄꯥꯠ 3 ꯇꯨꯕꯨꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯕꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜꯅꯨ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ, ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 9 ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9ꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ACꯒꯤ MLA R.K. ꯏꯃꯣꯅ ꯂꯨꯄꯥ 50,000ꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 ꯁꯨꯕꯗ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ MLA R.K. ꯏꯃꯣꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ BJP ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯣꯞ ꯆꯤꯡꯊꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜꯅꯨ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ BJP ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯆ. ꯔꯨꯍꯤꯀꯥꯟꯇ ꯁꯔꯃ, ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ L. ꯁꯤꯕꯥꯅꯟꯗ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ IMC ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 7ꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯇꯔ R.K. ꯖꯤꯇꯦꯟ, ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 10ꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯇꯔ ꯁꯂꯥꯝ ꯇꯤꯀꯦꯟ, BJP ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ W. ꯁꯃꯥꯅꯟꯗ, BJP ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯕꯥꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯝꯕꯥꯜꯅꯨ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ S.H. ꯕꯤꯃꯣꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯈꯩꯆꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯀꯪ ꯊꯥ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ PHED ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MLA ꯀꯥꯡꯒꯨꯖꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ
फंगदबगी वाकती लेप लेतना तारी सेओल अमा नत्रगा नुमित 10 रोमगी मतुंगदा पुंजा खरखक इसिंग तारिबा सिना मणिपुरदा इसिंगी अवाबा कोहनबा ngamle हाइना लौगदौरिब्रा हाइबना चिंगबा वाहांसिंग पुखतखी मसीगी पाखुम पीरदुना मिनिस्टर सुसिंद्रोना हाई इम्फाल एरियादा खुंदारिबा मियामना नोमदा इसिंग मिलियन लीटर चामगा 130 हेनबा मथौ ताई लोइनना सिंखै सिंगदगी पिरकलिबा मफौ दामगी इसिंग असिना नोमदा मियामदा इसिंग मिलियन लीटर 35 फंगनबा ngami लोइनना सिंगदा अमसुंग अतै अपिकपा वाटर सप्लाई स्कीम सिंगदगी इसिंग पिरकपसिंग पुल्लगा इम्फाल अमसुंग ग्रेटर इम्फालगी मफम सिंगदा थकनबा इसिंगी अवाबा लैररोय इम्फाल मनुंगदा पुनबा मिसिंग लाख 8,040 लई हाइना पारगा नोमदा इसिंग मिलियन लीटर 130 हेनबा मथौ ताई मसी अपुनबा स्कीमगिनी इम्फाल मनुंगदा पाइप फुंबगी थबक चथरिबा असि लोइरगा सिंखै चिंगी इसिंग युमथोंग अयाबा इसिंग पीबा ngamgani हाइबगी थाजबा लई सिंगदा दानगी इसिंग लैत्रे सिंगदादगी इसिंग पिरंबा मफम सिंगसु सिंखै सिंग असिदगी पीबा ngamlagani हाना लैरिबा पाइप सिंगदा सिंखै चिंगी इसिंग असि थाजिंदुना पीगदौरिबनी मसिना फंगदबा मफम सिंगसु लीटर 2,000 गी टैंकर सिजिनदुना पंपिंग स्टेशन सिंगदगी इसिंग पीननबा होनारी मियामदा फबा इसिंग पिथकपा हाइबसी डिपार्टमेंट की मथौनी अदुबु लैरिबा इसिंग अदु चिंखलगा केमिकल हापतुना फिल्टर तौहल्लगा यौहनबने अदुबु चिंखै सिंगी कैपेसिटी 45 ml डी असि खक ngairabaniना ट्रीटमेंट तौबदा मतम चंगी अदुना ट्रीटमेंट तौदबिदा डायरेक्ट पीननबा थौरांग तौरी मणिपुरदा इकंग था ओरिबा डिसेंबर थादगी एप्रिल था फावबसी इसिंग पीबा ngamnaba हाना पिरंबा चांग अदुदगी तंखाई हंथरगा फंगहली एमएलए सिना जल जीवन मिशन की मतंगदा हंगलकपा तोपा वाहंगी पाखुम पीरदुना मिनिस्टर एल सुसिंद्रोना हाई मिशन असिगी मखादा मणिपुरदा युमथोंग चादा 85 इसिंग पीबा ngamle इसिंगी अवाबा लैबना मरम ओइरगा हौजी ओइना जल जीवन मिशन की मखादा मणिपुरदा सेओल अमगी मनुंगदा अहुमलक इसिंग थारी युमथोंग खरदा पुंजा खरा खक्तगी हेना इसिंग तादे हारिबसी युमथोंग खुदिंग तोलू पानरगा रिजर्वरदगी लाकपा इसिंग असि चिंगबना पाइप लोइरमदाइदा इसिंग लैतबननी अदुबो लैंगाक असिना सिगुंबा पाइपतगी तोलू पालगा इसिंग चिंगबसी थिंगननबा युमथोंग सिंगदा हाना पाइप नाकलदगी हुलंबदु पाइप मथक्ता ओइना हुलहन्नबा थौरांग तौरे लोइनना मिशन असिगी मखादा पाइप तिंगबदा सेल लौवी हाइरिबसी चुम्मी विलेज 11 कमिटी सिंगना मखोइगी मेंटेनेंस चार्ज किनी हाई अदुबु युमथोंग अमदगी सेल असुक लौगदबनी हाइबा मिशन असिगी गाइडलाइन दा याउदे मरम अदुना युमथोंग खरदा सेल यामना लौबगी रिपोर्ट लैरबदी पाउ पिबिरउ एक्शन लौगनी हाइखी अमरोमदा सिंगदागी इसिंग तत्पना मरम ओइरगा मफम खरदा इसिंग सुखफंग फंगदबसु यावी हाइना फोंदोखी मणिपुर लेंगाकना लौमी सिंगदगी फाउ वानगनी हाइख्रगा हौजिक फाउबा वानसिनदबा सिदा लौमी सिंग नुंगनांगबा फाउनरे हाउसदा हाइदोकिबो वाफम अमा थैदोक थैजिन तौबगी महुत्ता लौमी सिंगदगी फाउ वानगनी वालोय हाइबा चपचाबा अमा खंगहनबियु हाइना कांग्रेस की कांगुजम रंजितना फोंदोखरे ngarang Manipur Legislative Assembly da CAFNPD gi demand khanabada ke Ranjina kat motion pukhaladuna hai BJP gi ani subagi matamda mamangi session da miyam da phanghaliba nafsagi seng asigi mahutta lamdam asida puthokliba phau lomi singdagi wansingani haina minister na house da lauthokiba aduda phau taiba sittana leiramba lomi sing haraunakibani loinana cheng kg amada lupa kunga mangada wanaba amasung chengdai bisingi khuthang dasu cheng wansingani haikibani
Leingakna phau wansingani hairaga tumina laisiliba karigino lawmisingna hangbada khumpham khangdre haiki. Kangujam Ranjit ki wafam adugi pakhumda CA FNPD Minister L Susindro na hai nafsa NFSA gi makhada lamdam asigi lawmisingdagi phau wansinnaba lupa crore marifuga mari pirakhi masigi manungda lupa crore marifuna Central Siyarni amasung crore marina State Siyarni Zeng wansin basida Zengdai bigi kuthangda wansin basi Hana yauram dabana masi ministry dagi ayaba lawba changi loinana local dagi oina wansin gadabana law uriba lawmi natraga lawpugi maming asi portal paw asi makhatana pijari. Amada activate tauba ngamdana laibani masida natana lamdam asigi miyamda phangangadaba cheng asi wansin bada cheng metric ton lising kuntra taknanaba install tauba tangai phade haibadagi madugi process da taptharakpadagi thabak asi matam thengtharakpani rice mill lingnanabagidama German company amaga wari sanaba loinana mill khinnaba mafam adu FCI go down ga Dainaba mafamda laire haina phongdokhi. Minister gi wafam adu taraba matungda Keranjina makhatana hai. Mamangda house da thajaba pikiba wafam asi hauzik phawba thabakta onthokpa haibasi yamna laibak thibani. Onthoktaba haibasi yamna laibak thibani thabak tawge hairabadi thaurang pumba loiraba matungda miyamda lauthokadabani. Madu natana house da thaidok thaijin tawraga laibadi tawhaningde. Lawmi singdagi phawwan gani waloi haiba chapchaba ama khanghan biu haiki. Minister Susindro na thabak tawba haibasi matam changlibani hana ministry na in principal yarakhibani adubu che piraktaba amasung Zengdai bigi wafam asi ahanbagi khongthang aduda yaudabana madu yahonnanaba honabada matam thengtharakpani. Leingakna lawmi singdagi phaw Lairoi haiba leite phawwan bagi wafam hausiksu hongba leite haiki. Ima Panthoibi Street Vendor Union na Dingku Road ki ISBT gi mayok nabada kaithel ama sabiu haina demand toribasi hauzik chathariba assembly session asi loiraba matungda khanaragani haina mahut minister Yumnam Khemchana phongdokre. Wafam asi wangkhai assembly constituency ki MLA Thangjam Arul Kumar na ngarangi assembly mifamda calling attention motion oina pukhalakhiba wafam gi paukhum piraduna minister Khemchana phongdokkibani. Awang Sekmai Schedule Caste Development Committee ASSC DC na Maikei Adomgi Sanarosing Tholoknabagi Wakhalonda Leingaki Mateng Amata Yaudana Naungna Saba Sports Pavilion Ama Sangaduna Ngarang Ayuk Miyamda Kusinakre. Lamdamasida Lady School Amadi Boarding Singna Quality Compromise Tauduna Pass Percentage Kaktagi Khanduna Boarding Amadi School Chalaibagi Thawong Satharabra Haibagi Chingnaba Leire Maramasina Thawong Asibu Thinghauna Nabagi Damak Lamdam Sida Lady School Amadi Boarding Sing Kanglei Park Students Association KSA na Yangshinbagi Tabak Paikat Pahauragani High Crack. Social Development Club Laifam Kuno Singlup ki Mihut Sing Amadi Marapai Bigi Mihut Sing Yauna Apunbagi Mifam Ama Pangthok Laba Matungda Apunbagi Warep Oina Club Amadi Singlup Asinakwan Bamafam Singda
हानादगी हौना ड्रग अमदी मयाई क्याबा चिंजाक योनबा सौगतना लाकपदु मखा तानसु सौगतलोय लोइनना था असिगी तरागा तरेता दिल्ली पुलिसना ओपीएम केजी 50 गा कोनना फाबदा सेनरिबा लाइफम खुनौदा लैबा लोयांगंबा असी चही तरा लेकायदा संगबा अमदी लैबा थिंगबगी वारेप लौख्रे मणिपुर का सागोनरक्लबा अमसुंग मियामना खुरुमजरिबा दुगा हिस्टोरिकल मोनुमेंट एकी मखादा चनगदबा मफमसिंगदा अयेतपा पिबिगनु अमसुंग फॉरेस्ट की लमदा खुल तासिनबिगनु करिगुम्बा खुल ताबिगे हायरगसु लेंगाका निंगथिना तानाबियु हायना सना कोनुंग उत्तर संगलेनगी माइचौ पुरेन प्रोफेसर एनजी कांजिया मंगांगना फोंदोखरे वाफम असिंगरहांग उत्तर संगलेन सना कोनुंगदा पाउमिसिंगा उनबदा महांगना फोंदोक्लदुना करिगुम्बा मखल अमतदा खना चैनबा नुंगाइनदबा थोक्तनबा अमगा मतेंग पांगनदुना होटनमिनसी अैखोय पुना नुंसी चानना चौखटमिनबा लेंगोनरगल इरमदमसिगी मचासिंगनी अमसुंग मचिन मनाउनी हादुना लैमिनरसी हाइखी अपोक्पा मपा हातखिबा खांगजाकपम बॉबी कोटना पुंसिगी फादोक पीख्रे मखा तारकपदा मपानगी ओइबा पाउ खरदंग पिजरी लैबा असिगी आर्म फोर्स सिंगी इलिजिबल पेंशनर सिंगदा इंस्टॉलमेंट मरी थोकना 1 रैंक 1 पेंशन OROP की मखादा एरियर सिंग पीबगी मतांगदा मखोयगी चेरोल की मतांगदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पु ngarang सुप्रीम कोर्ट ना तखतख्रे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूडना लुचिंबा बेंच अमना मिनिस्ट्री असिदा मखोयगी मनुंगदो ऑर्डर लेहनबा खंगनखी अमसुंग करिगुंबा नोटिफिकेशन अदु हंदोक्त्रबदी कोर्ट असिना कंटेम नोटिस अमा थोकनी हाइनसु वार्निंग तौखी मथंगी असेंबली मिखल नक्सिलकलबा बीजेपी न गवर्नमेंट पाइबा कर्नाटकादा महाकी मंगारक सुबा खोंसता ngarang प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना स्टेट असिदा एयरपोर्ट अमा अमसुंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग संगाबगा लोइनना अतोपा प्रोजेक्ट कया मरुमगिसु उरेप उयुंग तमख्रे ngarang सिबा मोगा एयरपोर्ट संगाखी अनौबा एयरपोर्ट अदु लुपा करोड़ 150 संगना साखिबनी अमसुंग पुंगदा पैसेंजर टर्मिनल अदुना पैसेंजर सहुमगी थबक तौबा ngami हाइरे ngarang pangthokhiba Meghalaya amasung Nagaland State Legislative Assembly Mikhalgi Vote thadaba loiba phawbada Meghalaya gi oina sada humbudraga mari dasmik
2-2 aduga Nagaland gi oina sada 34.8 ki sangda vote thadanakhre Meghalaya da pangthokiba Assembly Mikhal asida BJP amadi masiga chanminariba wakhalon manaba party singna chauna mai pakpaga loinana state asida amohana BJP ga sungsinaba lengak ama semba ngamgani haina Meghalaya BJP state ki president Ernest Morina phongtokkhre Assam gi Dergaon da leiba police training center da nupa Police Constable amana training center aduda training tawduna lairibi nupi police personnel ama rep tawkhre rep case chenaba constable fare haire Sit humpu leiba Meghalaya Assembly Mikhal da hauze ruling party oriba NPP na sauna mai pakpaga loinana amohana state asida NPP gi lengak semgani haina chief minister Conrad Sangmana phongtokkhre Russia na Ukraine da landariba sibu saugatuna langi khutsu khulai sing pisin batarabadi aruba phibam kaya mayok narakani haina United States na China da warning tawkhre Ukrainian lanmi sing na Russian lanmi sing gi attack kanna mayok nariba front line town Bakhmut-ta Kipkitov General na khongsat ama pangthoktuna yangsinkibaga sanana United States na China da warning asi pikibani haide Sweden amasung Finland na NATO gi member sing oinanaba honabagi matangda leibak ani asiga makha tana March 8da wari sanaragani haina Turkey gi Foreign Minister Mevlut Cavusoglu na ningthokaba numita phongdokkhre Nation Institution singi mayokta miyambu irang hawananaba honabagi maral singamari leinana Islamabad Police na Lieutenant General Amjad Soyev ningthokaba numita phagatkre CPNUML na Nepal gi Puspa Kamal Dahal na lusingba government gi toknanaba warep lawkhre ningthokaba numit ki ayukta pangthokiba party gi Secretariat meeting amada government thadokpagi warep asi lawkhibani haire Syria pu amohana Arab leibak singi group ta punsinnabagi pandamga loinana hiram asigi matangda kumnawari sananabagidamak Arab Inter Parliamentary Union gi delegation ama Damascus thungkhre Iran bu nuclear field-da chawkhathandanaba yeknabasingna propaganda warfare kanna satharingai marakta leibak sing asigi nuclear production amasung technology export taunanaba honari haina leiba asigi atomic chip na nomaiji numita phongtokkhre haire handakta Cambodia da miyoi anida bat flu gi infection thengnakhrabasu leiba asigi miyamda laina asi sandorokpa yabagi risk nemi haina World Health Organization WHO na phongdokkhre Sanhabagi pauta Manipur Horse Riding and Polo Association asinduna mapal kangjebung da sathariba kuntra suba Governors Cup Invitation Polo Tournament ki ngarang sanakiba Assam Rifle Polo Team amasung Manipur Police Sports Club si mai paktuna pre-quarter final jangkhre All Manipur Football Association asinduna artificial turf ground lamlong thongkhong da sathariba Dilbung Kamsor Ningsing Hanba Under 14 Boys Under Club Inter Club Football Tournament ki kungataruk suba match oina
Ngaranggi ahanba ground sanakhiba Group B gi matchta PLL Churachandpur amasung Goldal FA Imphal East Pansil amamamda draw chatkhre. Group asigi atopa matchtana SODC EC Thobalna Wapha Imphal West pu Pansil manga sunoda maithiba pikhi. Indian boxer Anamika KG Yankai Anupama KG Maripu Mathoi amasung Gobind Kumar Sahani KG Nifuganipan makoi gi final bout singda maithi hobadagi silver medal phanghaure. Nupi gi KG Yankai da saruk yariba national champion Anamika lightweight final da China gi Hu Mai gi makuta Amma marida maithi hauki. Bout asida Anamika na haurakpadagi attack henkhrabasu China gi Mai na ningthina defend tauki. Ahanba round adu India gi boxer na point khara lauba ngamkhibani. Bangladesh na yumbu oduna Mars kundagi kungamapan phawba pangthokadaba SAF Under 17 Women's Championship 2023 da saruk yananaba national team semnabagi hauji indoor da sathariba coaching camp ta Manipur gi nupi macha manga saruk yari. Mars thagi 19 phawba sathagadaba coaching camp asida yauriba sanaroising asi Thoithoi Yendrembam Meneka Laurembam Sibani Nomai Kapam Thoibisna Chanu Toijam amasung Remi Thoksomne. England gi League Cup ki Nomaiji numita sanakhiba final match da Manchester United na Newcastle United pu Pansil ani shinoda maithiba piduna title lawkhre. Newcastle na sahi humbudra gi matungda domestic trophy launanaba mijeng thamkiba do United na kaihankhi. Manipur Cricket Association asinduna sathariba Tare Suba MNCA W Plahada amasung W Ramananda Elite Tournament ki ngarang sanakiba match da Trau Khamnam Bazar Maipakre. ICC Women's T20 World Cup ki nahan athengbada sanakiba final match da Australia na yumbu South Africa bu run 18 da maithiba piduna record oina tarulak suba title loba ngamkhre. Cape Town da sanakiba final match asigi toss Australia na ngamduna betting hana taurakpada over kunda wicket taruk turaga run 183 lawki. Australia ki betting the opener Munina ball Yankai go humdoi mayok na bada 6 amasung 4 mapan yairaga out oidana run humbudraga mari lauramba asina khwadigi phajaba performance oiki. Australia gi atopa opener Hilly Bonkunda 4 ahum yairaga run 19 lauramki. Ahum suba best women Ashley Gardiner su singthabe aboina run kungamapan lauramki. South Africa gi bowling da Sabnil Ismail amasung Merijane Kafna wicket ani laubangamki. Barbara Krejcikova Malemgi top player ahum maithiba piramlaga Dubai title laukhiba asina ningthaukaba numita lauthokhiba anauba WTA ranking da hana lairamba ranking dagi taraga mari haigatlaga top 20 gi manungda chanba ngamkhre. Masa sehi 18 surabi Czech Republic ki sanaroi asina Englishing ani 18 da French Open lauba ngamki.
ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯗꯨꯕꯥꯏꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯅ WTA ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ 13 ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯥꯌꯟꯁ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯤꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯌꯔꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝ 9ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯝꯐꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯜ ꯖꯣꯏꯇꯤꯃꯣꯏ ꯔꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ CFA, ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯐꯣꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ F4C, ꯄꯣꯠꯂꯣꯏ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ PFC, ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯨ, ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯋꯥꯐꯥ, ꯄꯦꯂꯨꯝ ꯂꯝꯍꯤꯜ ꯂꯣꯝ PLL, ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ SDC ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯏ RCꯅꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯂꯤꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ CMS ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯁꯕꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯊꯧꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 19 ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MLA ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯎ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯊꯪ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯧ ꯋꯥꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯣꯁꯦꯁ ꯒꯣꯜꯃꯩ ꯖꯦꯜ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯧꯄꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯣꯡꯁꯥꯏ ꯄꯥꯠ 3 ꯇꯨꯕꯨꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯕꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ MLA RK ꯏꯃꯣꯅ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯈꯩꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯜ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ MLA ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫
Admission open. RSD Academy Yaripok Khudrom Lekai near Universal College. Saliba chahi English ngani kolhumdoi kunmari gi oina pre-nursery to class 10 fawgi admission form thaba haujari. Session hobagi matamna lagliba March ki tang ani English singani kunguhumdoi. RSD Academy ne pizariba khudongchaba singdi pre-nursery dana KG2 fawgi lagliba March ki tang amadagi kun fawgi manungda ming sansin birabadi 20% ki offer pizagani. Class 1 to class 5 fawgi nauna changlapa satra singda bosem phongba lairik ahum lemna pizagani. Students sing English ngam ngamnanaba school asin hona jagadori. Nupi macha amadi nupa macha singi boarding gi khudongchaba pizari. Ban amadi bus ki khudongchaba su pizari. Loina Navodaya amasung Sainik entrance ki damak coaching chaliba session asidagi haujaragani. Hena akupa marol gi damak 7005773419 amadi 7005842305 loinana 8974195770 Khangan Jariba Vice Principal RSD Academy Yaripo Khudrom Lekai near Universal College. Admission open. Sindamkol Foundation, Thobal Wangmataba near Thobal College, one-stop coaching center. Chaliba chahi English singani kungahumdoi kungamari gi oina admission hangduksari. Sindamkol Foundation asina pijariba khudongchaba singdi. Separate hostel facility for both boys and girls, class 1 to 12. Smart class ki khudongchaba leijari. Class khudimaki computer class ki khudongchaba su pijari. Sainik and Navodaya entrance coaching, subject-wise foundation course. Sayol khudimaki test pangthokchagani amadi masigi feedback sing parents sing da yohunjagani. Bench service, kids daycare, co-curricular activity da mayamdagi top na sports, music, arts and culture ga mari lainaba stage performance piba ngamnaba haurakliba angang singidamak Sindamkol Foundation na honna jagadori. Form thaba hawbugi matamna lagliba February gi tang 13 tagi haujaragani. Akupa marol gidamak 9615060103 loinana 9862801671. Admission hangdokchari. Chaliba chahi 2023-24 gi oina Sindamkol Foundation Thobal Wangmataba near Thobal College, one-stop coaching center. Ahangbo Ozagi Fam Kojari Amadi admission hangdokchari. Toman Manglemba Krishna Chandra English School TMK Laisangthem government recognized. Arbi school si Oza Ahum Kojari. Ahanbada first language Manipuri MM. Qualification the MA Manipuri B.Ed Natragadai Ani Suba Post English. Qualification MA English Loinana B.Ed Natragadai Ahum Subada Rhymes. Qualification BA Natraga BSc Rhyme Pass with B.Ed Natragadai Ahama Phamasi Pambiba Singnato Madomi application adu February ki tang kungani fan 2023 fawgi manungda bisin view interview pangthokada matam chaliba sahi si March ki tang manga English singani kunga humdoi hena ko pamarol khambini singi 8787441143 amukahna 8787441143 loinana Toman Mangleba Krishna Chandra English School TMK Laisangthem Hariba School asigi anova academic session gi damak admission hangdokchari English ngani kunga da ICSLC examination da satra yankai mathoi thabagi manungda satra kuntra mathoi na first division satra tarani pa na second division satra amana third division oiki English ngani kungani thoidana satra ni phuga mapan ICSLC examination thabada satra ni phuni pa na first division da amadi satra amana second division da phauki school asigi hena khudong saba singdi class khudimak ki first holder singda thagi tuition fee tangkai logjagani chap manaba mama mapagi machani school asida tambirabadi macha amana tha amagi fee tangkai logjagani chap manaba mama mapa amagi macha ahum tamlabadi angang ama fee logjaroi orphan mahiroi singi oina thagi fee komthoksagani nupa masa amadi nupi masa singi tonga ba boarding gi khudong saba leijai CCTV camera install tawduna ka khudimakta section na scenery band service ki khudong saba su leijari audio visual aids ki khudong saba class khudimakta pijari ngasi maktana biu unabiu amadi adomadong gi pigli bisa singbu Ming Chansin View, Khangan Jariba Secretary, Toman Mangleba Krishna Chandra English School, TMK Laisangthem, government recognized. Sur Hospital Kaksing Lomkhai branch opposite Lazis Pizza. Airiba Kaksing Lomkhai dalaiba Sur Hospital asigi ahang bafam khar kaujari. Ahan bada pharmacist ahang bafam ama. 2 years well experience laiba oibigadabani. Ani shubda staff nurse ahang bafam ahum. ANM na dragana GNM oigadabani. Salary will decide according to experience. Date of interview lakliba tang taramapan tha ani English sing ani kunga humdoi. Matam ayuki pung taramathoi mafamna Kaksing Lomkhai Sur Hospital
branch. Contact number pizari 8414029392. Amuk tanggahana 8414029392.